Na putu do kuće je dokumentaristička filmska priča o 65-godišnjem trajanju gradskog pozorišta o kojem govore brojni umjetnici koji su gradili ugled i podizali renome ove institucije, koja je jedinstvena po tome koliko dugo je opstala u takvim uslovima, a sa rezultatima koji prevazilaze domete mnogo situiranijih teatarskih kuća. Ipak, uprkos specifičnoj situaciji beskućništva, ovo je univerzalna priča o sudbini pozorišta, koje je opstalo zahvaljujući bezgraničnoj ljubavi. Ljubav jača od pa ne mogu reći od života, ali zaista ja ne znam da li postoji u Crnoj Gori danas u kulturi neki segment, neka institucija, udruženje ili slično, da je sa toliko ljubavi nastojao da mu se ne ugasi ne radno mjesto, nego da se ne ugasi pozorište i ljubav, da okupe djecu i da stvaraju novu publiku u ovoj Crnoj Gori. Ono pitanje je vječito, je li moguće stvarno baviti se umjetnošću ako nemate to nešto i ne gajite to nešto u sebi, što se zove entuzijazmom. I ta priča o duhu, o pozorišnom duhu i o tom strahu da se on može izgubiti. A može konformizam, što ne znači da ne treba da dobijemo zgradu i neke bolje uslove, ali može konformizam da malo poljulja ljude, da ih ušuška previše i da zaborave na prave vrijednosti. Zgrada gradskog pozorišta biće novi hram kulture, prije svega za najmlađe, a zbog mjesta na kojem će biti izgrađeno, ova priča ujedno je i radosna i tužna. Drago mi je da će to gradsko pozorište, ako je već morao da nestane kinokultura, nastati na njegovom mjestu, da neke vrijednosti za koje je njegovao kinokultura kao institucija važna za ovaj grad, da će, čini mi se, to moći da nastavi gradsko pozorište. Nažalost, nisam doživjela taj krov, ali se nadam da ću uz ruku moje unukice Nađe ući ipak u to novo gradsko pozorište koje se nekada zvalo Kultura, u kojoj je odigrana prva predstava Kinokultura, u zgradi u kojoj je odigrana prva predstava našeg pozorišta. Podsjetimo, Podgorica je jedini glavni grad koji nema ustanovu koja se zove Pozorište za djecu. A kao što se svijet ne može zamisliti bez umjetnosti, tako je i Podgorica nezamisliva bez gradskog pozorišta.